To je tačka. Samo ne treba zaboraviti, pazite, nisu Jermeni pali sa Marsa. Jedni drugima da pružimo ruke, ne smije ovo više nikada da se desi. Ovo je velika tragedija i imali da kažemo i bilo ne ponovilo se. So the president of Serbian Armenian organization wishes to thank everybody who is present here, and he just wanted to underline everything that was said. Then he wanted to add that no matter what type of language we use or the noun, we all have to know that people were expelled from their own history spots, and history and archaeology can say what happened in the First World War, when those days Ottoman government, due to law of deportation, deported more than 1,500,000 people. But he added that all this will going to stand for the historians to deal with. Plus, he said if we don't want to be too subjective, then we should read the other issues, for example, English Blue Book or the French Yellow Book or biography of the German Lepsis, the famous non-governmental and human worker. He added that Armenians that are living in Serbia are those whose grandparents left Turkey. Novinara Srbije koji su nam dozvolili i ustupili svoju prostoriju danas za takav skup. Moram da vam kažem da ovo bio sa njihove strane čak i negde jako solidarno, pošto ja nisam ih ni poznavala pre, ja sam čisto ovako pozvala sam telefonom, uputila sam molbu i koliko ja shvatila da sa sve ove godine od kako, pošto ja nisam ovde rođena, na odnosu ovde dolaze većih Jermena koji su potomki izbeglica iz Turske, zapadne Jermenije, kao što mi zovemo. Ja sam došla ovde od 90. godina, verovatno vidite da ja baš dobro govorim srpski. Moram da kažem, iskoristim ovu priliku da do sada, od kako postoji Armenka, Jermenski ženski centar Armenka, nije desilo se da obratim se negde, da otvorim ta vrata, što tiče naše srpskih braće i sestara. Zahvaljujem se u ime jermenskog naroda gospodinu predsjedniku Udruženja novinara Srbije, gospodinu Nikoli, nikako da pamtim vaše prezime. Puno vam hvala što ste ustupili nama, nadam se da ovo prvi put mi sarađujemo, sad imali ste priliku da upoznate jermensku predsjednika i sve ostale jermenke, malo